Dobar dan svima i dobrodošli u novi video. Kao što vidite po naslovu, htio sam da radim top 10 najboljih filmova u One Piece-u. Sad vi verovatno mislite, kako možeš da radiš top 10 kad ima samo tipa 6 filmova? Ne, zapravo ima dosta filmova o kojima niko ne priča, a dosta njih su zapravo dosta dobri. Ima naravno dosta meha, ali ima i dobrih. Pa sam htio da uradim top 10 kako bi eventualno malo mogao da pričam o tim filmovima. I to sam htio da uradim u ovom formatu koji sam radio za 10 najboljih tvorbi u One Piece-u. Zato što mi se svideo format, bilo je zabavno raditi ga i vama se također svideo. Tako da ako želite da uradim recap na bilo koji od ovih filmova, a da nisu novi kao Film Red ili tako nešto, pošto to možete naći bilo gde, recite mi u komentarima. A ja odmah pređem na listu sa 10. mjestom, što je One Piece Episode of East Blue. Zato što mi ne pada na pamet da stavim One Piece 3D ili ono Chopperovo sranje na 10. mjesto. Ovo nije toliko film koliko je više recap dosta ikoničnih scena i delova arkova koje smo vidjeli u One Piece-u. Traje otprilike sat i po i više puta sam koristio scene iz ovoga za moje videe. Razlika između ovoga i originalnih epizoda One Piece-a jeste što ovo ima mnogo bolju animaciju, tako da ako želite vidjeti neke ikonične scene pre nego što je krenuo Grand Line, ja vam preporučujem Episodes of East Blue. Sljedeće stvari o kojima pričam jesu filmovi, nisu više epizode, pošto ih ima dosta kao Episode of Chopper, Episode of Alabasta, Episode of Nami, ali jednostavno nisam želeo da stavljam to, pošto su u suštini samo recapovi i remake-ovi, stvari koje su se već desile u animeu. A sada pređem na 9. mjesto, a to će biti One Piece and the Cursed Holy Sword. Iskreno, nije nešto, ali bolje je od filmova kao One Piece 3D. I jako me začudilo da ovaj film nije nešto specijalno, pošto prati jednog od najikoničnijih likova koji nije Luffy, a to je Zoro. Ja ću prešli da idem u spoiler teritoriju, sem za par baš obskurnih filmova i nekih bitnih plot pointova kako bi mogao da vam pokažem zašto volim ili ne volim neke dijelove filma. Što se tiče Cursed Sworda, ima dosta problema. Prvo i najveći problem jeste cela tema. Da se sve okreće oko tog ukletog mača i crvenog mjeseca. A stvarno nikad ne bi stavio tako nešto u One Piece film, više bi ga video kao neki Bleach film ili tako nešto. Jednostavno, ono što su htjeli da urade nije mi baš išlo uz ono što One Piece pokušava da bude. Već sam pomenuo crveni mjesec, ali želim samo da kažem koliko je bez veze uopšte staviti nešto tako. Ako pričamo o animaciji, kao animaciji, ne izdvaja se nešto previše od anime tada, ali ajde samo da ne pričam negativne stvari. Koreografija u borbama je bila ok, pogotovo za vrijeme tada. Ovo je malo stariji film, tako da ne ide previše u dubinu sa likovima kao što će neki drugi filmovi kasnije raditi. Ali i sa tim imaš ljude kao Saga koji nije toliko loš kad ne drži mač, to jest kad nije opsednut mačem, i dosta side karaktera koji zapravo nisu toliko loši. Međutim, Saga je stvarno onako negativac kada drži mač, to jest kad ga obuzme mač, i uopšte nema smisla zašto je Zoro napustio posadu na početku filma. Tako da, nažalost, ne mogu da kažem da je ovo jedan od mojih omiljenih filmova, međutim nije bio nepodnošljiv kao Chopperove avanture. Na 8. mjestu odlučio sam da stavim One Piece The Giant Mechanical Soldier of Katakuri Castle. Ako gledamo kao film zaseban, najiskrenije, nije nešto, ali ne treba ga gledati kao ozbiljan film. Ovaj film je zapravo donekle parodija. Ovaj film izašao posle par dosta osrednjih filmova sa onako negativcima, nikakvu smisla ili karakternog razvoja, pa je napravio parodiju na to. Najveći problem sa ovim filmom jeste da nisu dovoljno dali do znanja da je ovo zapravo parodi film. To jest da jeste film kao film, ali da donekle pokušava da bude parodija ostalih koji su izašli prije to. Pa ga neki smatraju kao jako ozbiljan film i ako kreneš da to radiš, film će sam da se raspada, pošto će biti ogromno razočarenje kad zapravo razmisliš koliko plot holova i koliko bezveznih stvari ima u tom filmu. Što se tiče animacije, animacija u suštini nije loša. Jedna zanimljiva stvar jeste ta tajna kruna i kornjača koja se prikazuje u tom filmu. Što se tiče glavnog negativca, poenta je da bude parodija i Ratchet je zapravo ok parody villain. Nikoga ne shvata ozbiljno i pola njegovih naprava ne radi ništa. Tek kasnije postaje malo veći problem, ali do tada se donekle lako i reši. Bilo je dosta ikoničnih scena koje neću previše duboko da ulazim. Jedina scena koju želim da pomenem ovdje jeste kada je Luffy skoro uništio pola ostrva, kada je pokušao da uništi ogromnu zgradu koja je kontrolisala kornjaču. Poenta čitavog filma jeste da oni traže tu tajnu krunu, što je malo kliše ako gledamo da je ovo manga o piratima, to jest anime o piratima. Ali je zapravo zanimljivo kako oni to rade. Ima i dosta zagonetka koje oni moraju da riješe, ali većina zagonetka Luffy riješi slučajno, što ponovo pokazuje koliko ovo zapravo parodija na ozbiljne filmove. I da su u jednom trenutku shvatili te nebulozne zagonetke kao nešto za što treba mučnuti glavom da bi skontao, verovatno bi našli neku retardiranu soluciju koja nikome ne bi imala smisla. A ovako da Luffy rješava dosta tih zagonetka slučajno, zapravo pravi ovaj film donekle smiješnim. Kao i prethodni, ovaj film je dosta star.
tako da nemojte očekivati neku previše dobru animaciju, pošto je izašao u vreme pre Water 7 arka. Jedina stvar koju želim da pomenem što se tiče ovog filma jeste da prvi put ovdje vidimo Gear 2 i kako ga Luffy zapravo slučajno otkrio. Tako da je ovo zapravo ok objašnjenje kako Luffy zapravo ima Gear 2 tokom Water 7 arka i Enies lobija. Tako da ako želite neki zabavan film, One Piece The Giant Mechanical Soldier u Karakuri Castle nije loš film. Dolazimo na filmova koji su se meni zapravo dosta svidjeli, a prvi na toj listi, to je 7. mjesto, jeste One Piece Dead End Adventure. Ok, ovdje sa strane otprilike imam neke podsjetnike dok pričam, da znam o čemu pričam. I prvu stavku koju sam stavio za ovo jeste zabavna trka. A dobro, jeste zabavna trka. Mini sinopsis za ovaj film jeste kako Nami ulazi u trku jer nemaju novca. I to je trka pirata do jednog misterioznog islanda. I to što sam napisao jeste jako zabavna trka, ali ono što ovaj film čini toliko dobrim jesu dve stvari. Prvo, jeste kako zapravo ova trka ne zavisi od snage. Tako da svi Straw Hatovi su bitni bili u ovom filmu i morali su da pokažu čemu su najbolji. Jedan od najboljih likova što se tiče Straw Hatova jeste bila Nami, zato što ih je spasila toliko puta. Druga stvar jesu side karakteri, specifično Bounty Hunter Shuraya i bivši Vice Admiral Gaspade. Prvo da pričam malo o Gaspadeu, on je odličan negativac. Njegov Delofruit je zapravo jedan od boljih. Dijalogija koja njega pretvara u slatki sirup ili šećerni sirup, kako već hoćete, što kada čujete prvo ne zvuči nešto specijalno. Ali ovaj film je izbačen pre Hakija i toliko zanimljivo Gaspade koristi ovaj Delofruit da te dovodi do toga da misliš da je njegov Delofruit jedan od boljih. I ne bi to bila greška kad gledam u kontekstu Delofruita koji su tada postojali. Ovo je jedan od posljednjih starih filmova o kojima ću da pričam na ovoj top listi, ali mislim da se postavio kao prikaz kakvi One Piece filmovi zapravo treba da budu. Ok, sad sam se sjetio, zaboravio sam da pričam o Shuraji. Shuraj je zapravo jako zabavan lik. Dosta me podsjeća na Ace'a, možda čak i Loa. Jako se kreativno bori i ako nisam pomenuo do sad, on je Bounty Hunter, što ne viđamo nikad. I Bounty Hunteri su otprilike zamrli u novom One Piece-u. Tako da vidjeti uspješnog Bounty Huntera koji od svih ljudi juri Gaspadea jeste bilo jako zanimljivo. Tako da ako ste ogledali većinu ovih novih filmova, što se tiče One Piece-a, One Piece Dead End Adventure je jedan od boljih koje možete odgledati. Na 6. mjestu stavio sam film Gold. Razlog zašto sam stavio film Gold ispred Dead End Adventure-a jeste zato što je novi film jednostavno. Nemam neki preveliki razloga. Samim tim što je noviji, prelep je, grad se stvarno čini jako živim. Dizajnovi likova, pogotovo Straw Hatova, su odlični. Glavna stvar koja vuče ovaj film jesu Straw Hatovi kako se oni ponašaju u ovom filmu. A ovako side karakteri su bili ok, ništa previše specijalno, a glavni negativci mi stvarno nisu bili ništa specijalno. Tako da ovo jeste ok film, ali definitivno najslabiji od nove generacije filmova. Sad dolazimo do top 5. I imam odličan film za vas za 5. mjesto. Baron o Matsuri and the Secret Island. Brate, ovaj film je nešto što nikada do sada nismo vidjeli u One Piece-u. Odmah ću vam reći, ovaj film je jako mračan. Pogotovo za standarde One Piece. Jedna stvar koja odvraća ljude, ako ste do sad primetili, jeste drugačiji stil. Sada to nije čudno, ali tada vidjeti ovakav stil filma je nešto što je odvratilo ljude od ovoga. Ali verujte mi, ovaj film vredi odgledati. Pogotovo što poenta čitavog filma nije pretjerano ta akcija. Poenta je unutrašnji konflikt koji Straw Hatovi imaju. I kako se oni nose sa tim. Ovo je jedan od najrealnijih filmova, jer oni prikazuju sve mane Straw Hatova i dozvoljavaju nama kao gledalcima da se vidimo u svakom karakteru, koliko god oni bili naljudsko snažni ili na prvi pogled nedodirljivi. Odmah da vam kažem, početak je dosta spor. Prva trećina filma jeste većinski zabava, ali kada pređemo na drugu trećinu filma, vidjet ćete zašto je ovo jedan od najboljih One Piece filmova koji ćete ikada vidjeti. Baron kao negativac je odličan. Podsjeća me dosta na Shikija i sem toga, i pored odličnog negativca i pored odlične dinamike koju Straw Hatovi imaju, najbolji deo filma definitivno jesu side karakteri. Tako da ogledajte Baron o Matsuri and the Secret Island, nećete se pokajati. Ako ikada budete želeli da prepričavam ili radim analizu na bilo koji film, ovo je prvi film u kojem bi radio, pošto je ovo jedan od izgubljenih dragulja koji One Piece ima. Sada pređemo na malo zabavnije filmove. One Piece Stampede na 4. mjestu. Šta mogu da vam kažem? Ovo je u suštini Battle Royale. Ima odlične borbe i Douglas Bullet je jedan od najboljih novih negativaca. Najveći problem koji imaju ljudi sa ovim filmom jeste da u suštini ovo je ogroman cameo cast. Ubacili su sve koji su mogli. First Generation membere, Smookera, Boo, Hancock, Buggyja. U suštini ubacili su dosta ljudi koji jednostavno nisu morali da budu tu.
Ali jednostavno to se dešava sada sa novim filmovima. Ubacuju što je više ljudi moguće kako bi drugi ljudi došli da vide svog omiljenog lika u filmu. To je najviše primetno u Stampedu, zato što nema neku specijalnu priču, ali ono što drži čitav film jeste čitav hype koji je napravio, količina kemija koju do sad nismo vidjeli i odlična animacija. Ako se tu da gledate film zbog borbe, zbog neverovatnih scena, Stampede je sasvim ok film za vas. Na trećem mjestu imam film Red. Znam da bi dosta ljudi stavilo film Red na prvo mjesto, zato što ima toliko hype scena. Neki film Red ne bi ni stavili na listu, jer ga jednostavno mrze. Glavni razlog zašto ga ljudi ne vole jeste zato što u suštini bio musical. Većina ljudi nije ušao u bioskop kako bi gledalo musical, ali u suštini pesme nisu bile loše. Naprotiv, neke su bile toliko dobre da su dospjele na vrh neki Spotify lista. Sem toga, Shanks, glavni sell point čitavog filma, je bio i više nego što su ostali očekivali. Svi su mislili da će Shanks biti možda jedno 2-3 minuta u filmu, čisto da bi bilo kao da je on u filmu i to je to. Ali vidjeli smo kako se ozbiljno bori po prvi put, vidjeli smo kako se njegova posada bori po prvi put i ne moram ni da pominjem Gear 5 koji je bio u filmu. Sem toga, koliko god je ne voleli, po meni je Utah ok negativac. Nije na nivou Zefira, ali u suštini ne mogu da kažem da je loš negativac. Sem toga, Toto muzika imao odličan dizajn i lično nisam imao veliki problema sa cijelom temom muzike, koja se i u outfitima prikazivala kao i u samom dizajnu Toto muzike. Outfiti su bili neverovatni. Luffy, Nami, Franky, dosta njih je imalo odlične outfite i zbog nekog glupog razloga ja sam jedva čekao ovaj film da vidim te outfite u akciji. Sem toga, Red radi isto što je radio i Stampede, a to je da ubacuje likove koji možda nisu bili potrebni. To su ljudi kao Oven, Katakuri, Kobe, ponovo Lo, tako da to je jedan veliki minus za ovaj film. Animacija je najbolja do sada, nikad do sada nismo imali ovako vizualno prelep film. Jedva čekam da vidim šta će uraditi sljedeći. Na drugom mjestu imam Strong World. Ovo je po nekima prvi dobar film. I kada neko pominje One Piece filmove, reći će Strong World bio prvi film. Iako nije. Nemam što previše da vam pričam. Šik je bio odličan negativac i drago mi je što su ga ubacili u canon kasnije. Ostrvo na kome se on nalazi jeste jedno od najkreativnijih koje smo do sada vidjeli. Borbe su naravno bile odlične i bilo dosta ikoničnih scena. Po animaciji ne moram da pričam i outfiti su bili dosta kreativni. Ovo je bio prvi film sa ogromnim budžetom i dobro su ga iskoristili. Ali i dalje ne može biti broj 1, zato što naravno One Piece film Z je zauzeo prvo mjesto. Šta da kažem da nisam već rekao za sve ostale filmove od top 5. Animacija je naravno odlična, dizajnovi i likove su uvijek bili dobri, ali nešto što mi se svidjelo kod ovog filma specifično jeste da je ovo jedan od novih filmova gdje Luffy nije koristio Gear 4, većinski je koristio Haki i to je borbu učinilo mnogo zanimljivijom. Zephyr naravno, odličan negativac. Side karakteri koji su prikazani, nije bilo suviše side karaktera koji nisu morali da budu tu. Prvi put vidimo Aokijija poslije time skipa u tom filmu i prvi put vidimo šta mu je Akainu uradio. Na kraju svega ima odličan kraj, zbog kojeg mi je bilo žao Zefira i zašto nije canon za ovu priču. Eto, to je to bilo od moje liste. Nisam želeo previše da idem u detalje za novije filmove i većinski sam se fokusirao na starije filmove ako sam nešto objašnjavao. Većinski jer dosta vas nije upoznato sa tim filmovima. Ako sam probudio želju da odgledate bilo koji od ovih filmova, jako mi je drago. Pogotovo Baron Matsuri, zato što mislim da postoji dosta odličnih filmova za koje ljudi jednostavno nikada nisu čuli. Naravno, ima i dosta loših filmova. I pretjerano pravljenje epizod filmova, kao epizod of Chopper ili Alabasta, zatrpavaju One Piece filmografiju toliko da je možda teško pronaći One Piece film koji je dobar. U svakom slučaju, nadam se da vam se video svidio. Ako jeste, ostavite like, subscribe i pritisnite zvonce da dobijete notifikaciju svaki put kad izađe novi video. Zapratite me na Instagramu i pridružite se Discordu. To je to od mene, hvala na slušanju, ćao.